I dobrodošli u još jedan klip. Ja sam Aki i danas ćemo igrati Minecraft. A šta ćemo mi to danas lijepo raditi u Minecraft? Pokazat ćemo kako da napravite trambolinu koju vas može odbaciti mnogo iznad oblaka. Za početak uzmemo vunu, neke boje, ja sam uzeo crnu da bi ličilo na pravu trambolinu. Onda na 3 bloka razdaljine stavite još jednu vunu iste boje. Onda opet to uradite sa druge strane, ovako. Hajde. I onda opet ovako. Onda sve ovo lijepo popunite. Ovako. I stopirat ću video dok ja to uradim. Vidimo se kad završim. Ljudi, uradio sam. Drugi korak. Uzmete vunu druge boje. Hajde. Zašto neće mi se spustiš. I sve ovako lijepo popunite. Kada to uradite, probijete u sredini jedan blok, tu stavite komandni blok i unesete šifru koja će vam biti u deskripciji, mada šifra je kratka, tako da je možete i sami prepisati, ali nema veze. Onda, sljedeći korak, uzmete vunu iste boje kao što ste ovdje popunili i prekrijete taj komandni blok. I ovdje stavite plotisnu ploču. Dalje, kako bi se lakše popili? Ovdje stavite jedan blok, ovdje stavite stepenice i ovdje stavite stepenice. Na normalnu stranu, to. I sada se popnemo, stanemo na plotisnu ploču i kliknemo space i evo, odbacilo me mnogo iznad oblaka, kao što sam i rekao. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedeći. Ćao!